Kwembulwa kuyembeswa kumculi wodumo olele esibhedlela ngenxa yokudliswa ngumngani wakhe. Angiqale ngobingelele ngwamkelele channel eMasweti Mina Production okubingelelayo umxolisi umfana kaDlomo waphansi le enkandla edle ngokusiholela. Mangabe ke uyaqala ukufika cela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi uchofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba ngizingalo ke njengamanje nganza kwethu luthi ke umculi uWinnie Khumalo useveze ukuthi sibi isimo indodakazini yakhe ngomculi uRethabile esesibhedlela ngemumva kokudliswa ushevu ngumngani wayo. uWinnie uveza ukuthi lolu daba ubekhetha ukuthi angifihle angaliveze emphakathini kuze kube indodana yakhe iyalulama, kepha ubona ukuthi ke isimo siya ngokuya siba sibi. Echaze ekhasini lakhe la Instagram uthe indodakazi yakhe isihlala isikhathi singaphezulu kwesonto esibhedlela kanti ke nodokotela sebehlinze kwaze kwaba kathathu. Uthe echaza ke ulwela impilo yakhe esesibhedlela futhi isimo sakhe kunokuthi sibe ngcono sibi kakhulu. Ngakho ngibona kungcono ukuthi kudingeka ukuthi nginitshele njengabalandeli bakhe lezi ndaba ningathuli ngoba kimi zibhlungu kakhulu. Ngemumva kokuhlwinzwa izikhawu ezintathu bekungathi isimo sizoba ngcono, kodwa kunalokho kuya ngokuya kuba kubi nakakhulu. Uyakhombisa ukuthi yena uyaba ngcono kodwa isimo sakhe siya ngokuya silokhu sishintsha sisuke kubeni ngcono siphinde ke sibe sibi kakhulu, kuchaza yena uWinnie Khumalo. Ubeke esenxusa abantu ukuthi uyacela bamthandazele njengoba nakuye lesimo sinzima kakhulu njengomzali. Akavezanga ukuthi indodakazi yakhe ilaliswe kusiphi isibhedlela. Ozakwabo-ke abaqhamuka kuwo-ke lo mkhakha ufanayo okanye nakweminye nje imikhakha yabantu kabadumile bakhombisa ukuzwelana nalo-ke lolu daba. Inkosikazi nje kaShe Limhlophe uLina Ngcobo uthe siyakhuleka sona sami konke sikunikela kumdali njengoba kusho umbhalo kaIsaiah 53 verse 5. Umlingisi uLerato Mvelase uthe ayibo sengathi uNkulunkulu engangenelela. uSidumo Mtshali wabeke sethi sengathi ungalulama ngokusheshsha uNkulunkulu akupholise Rethabile. Kwenzeka lokhu nje lo mculi ubekade eqeda khipha nje ingoma yakhe emasontweni amabili adlule, ingoma yakhe ke ethi eGalile. Mhlambe nje uzomkhumbula uRethabile ukuthi uyena locula lengoma ke iyagila imanga eyayiphumeke ngo2019 ekhishwa umculi uDJ Zinhle. Ingoma yayithi ke umlilo, ithi uyavutha umlilo ongamalangabi. Nganza kwethu siyathusa kakhulu ke lesimo sokuthi ungayithi umuntu uphila naye kanti ngelinye ilanga niyojika nibe izitha engazwani njengoba ke indaba ziveza ukuthi inkosazane ke lo udliswe ke lowo akambizwa ke ngomngani wakhe emdlisa ushevu. Sengathi ke engaba ngcono uRethabile aphinde kabuye ngamandla emculweni kanti ke nabomthetho benze ke ubulungiswa kulowo ongumenzi wokubi. Ngiyacela nje ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi subscribe ushaye like bese uyakhomenta sidibaneke kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.